Khulumung tei khaka hamya phorot Delhi Tripura sanengoi जों तिनि हरनि जराव फनो नरनि सिगाङाव फाइस फैखा खा खामजाक तै खा मेथेमजाकखे जों तिनि त्रिपुरा कितिङै हांखर बाय हांखर जत हांखर न हमसां रेलिं तंमानो सापर्ट फुंना बागै जों नरो तिनि फाइखा तै कक फिरंना हनै मा फाइखा साल कानि गाय थामसगाम सिनि चीफ मिनिस्टर रोमान स्क्रिप्ट नो डिनाइ तै क्रिटिसाइज खाइखा आबनति जों कक जक सानामुसुङो चिन चीफ मिनिस्टर नो जे लैंग्वेज उनखा चिनि कक बरं खा चिनि साथाय तै चिनि जों चिनि चीफ मिनिस्टर नो कक जानामुसुङो जे चिनि कक बरं खा चिनि साथाय तै जों बो स्क्रिप्ट नो सिनाय तै बो स्क्रिप्ट नो जों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तै एग्जाम से यूज खानाबो जों डिसाइड खायाना बो ना कक बरक सावो ना जे कक बरक यूज खायो बिनि कुन साथाय करि हने आं खाखायो तै आं कक जानामुसुङो चिनि जे Tiprasa leaders onobo baksa mislead khai tongnai authority no abor onobo जों kok kusana musungo je boro omtei lamota himtung hono जों hasalo tongphano जों tini khame thebjak norni sikango ma phaikya tei जों support khayo TSF tei TISF omnoti je homsang rally khai tongo amonobo tei language kha sini takni ya issue abo ongkha 1970 ni simi chengi family TSF ni soba Namaskar. Today I stand with my brothers and sisters from Tripura in their demand for Roman script for the Kokborok language. As an Assamese, I believe cultural identity, autonomy, freedom and dignity must be respected.